wanasifiwa. Ijambo ryayo riragira gute? Rirarema. Wanasifiwa. Apotre Mutete yaravuze ngo uzubyinira ku ijambo. Tirihejeje kuvugwa. Twatubyiniraga mu busa n'ijambo. Bange zitatu hanyuma kuko kidari mu kiregere mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Imiyaga yateye urugo rwawe yohunga muri zino za Haleluya. Bwana asifiwe. Iyi ni Imana ya Isiraheli nubira cyakora kugeza no. Motala sik fondela rimanda la pocket. Mungu wa Israeli, Mana lopela kwa jambo ryawe rirarema wamana burunga saramekita. Turabzina tu
Imana ikitamurura ikiyerekana imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka ubushobozi bwose nicyo gituma ntazatinya nanjye ndabyumva ushaka nta gikomeye imbere reka tuvuge ijambo nta gikomeye imbere y'Imana yacu tukimwe urugo rwawe murane nta Imana yose irabishobora Yego yego. Rero twagize mu shaka gusirimba